الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sin kami kami Islam, alhamdulillah, murah-murahan yan kamuroon maalup kamo hawak to ini na yan nesab kita niyo si Mampay pa amoy in barnamij sin kita niyo programa na to paay na tadhabon. Harap na to napakain. Harap niyo napakain lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sobed to, biya na sinari, pagbalik-balikan na mo, in sa sambungan na to, atawa sa sambakan na to, patuhan Rabbul Alamin, wayroon da uwian na to, buat malengkan harap naman kaniya. Wayroon bibingan sing kita, buat malengkan harap pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab in katan, ini piyapanjari niya, siya in nagbabaya, wayroon kapakuyan na to dukain, buat malengkan harap naman kaniya. InsyaAllah ta'ala. InsyaAllah. Naman yari kita niyo, ini hinduan niya, pawatukon maun paaraman niya, sarta wala kita niyo piyasaran, piyarahan kita niyo daak, asupaya di ini magsulang manulang imano siya, apabila sa masibok ingkatantan, miya makadun hamin aturan panghindo sindaak niya. Amo na yung pamhut na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahinapusan si mga daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jari niya hawak to inilong ta lumatun kita niyo pa amin ini maudo pangajian na to amoy tiyagaan na to dahil amin adabon niya at niya amoy in biya mga aturan pagdasin ini niyat atau mukarna sing kita umalup pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta huminang simpiang daakan niya iwan tumangkis ding mga pianglangan niya. Naman jari habihayaon waktu long ta amo na in ini pangaddatan long ta ini pagmulya pa kini kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun mga yan mga katawtay manghuran bang in kita ng halga pa Allah subhanahu wa ta'ala, ingkatan pakaradyaan niya subay na to halgaan. Lawi-lawi na in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena dunhan timindog ingkatan amal sing kita niyo katantan ipon niya. Dahin ha kalam niya. Sabab dunhan kita umingat sin halal iwan sin haram. Doonhan kita umingat sim mapatut na to hinangon, iban sim mapatut na to tangkisan. Nasabid to, inyan katan subay na to halgaan, karena sin panghalga na to pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Sabab tawi at si manusia, mga katawtay manghuran, bang in hambuok pakaradyaan yaon, kiyasi mo at tawahialgaan mo, in katan guwa ding kaniya katan, mahalga na to. Biya si maasta, bang tahiyal ka aning maasta, ingkabtangan si maasta, hiyal ka anta. Sabab mahal ka kato, insiya, katan sing gumawa din kanya, mahal ka kato. Na inyan, ini labi-labi na in Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab doon kita, ini kumawa, sing katan, kakukunahan ta, dahil hatuhan na to, Rabbul Alamin. Sabed to, ini yari kami, hawak to ini long ta, ini dimihil kato taniyo pangajian. InsyaAllah, kadar haamoy in hitakdir kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala, lang tahi taufik kamo hawak to ini insyaAllah, iban sinpindo ako, isay kalim nading, ini subli ko marikan kanya bihayaon muna supaya makapagtagna kita niyo sin ini maudu na to waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Palitapagdal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. So, alhamdulillah mga palangwan sing kami haakamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah subhanahu wa ta'ala in kami ibasing ko kalasahan na ruman ini. Nabi adagbus sumugpat at tawakan dimihil pangadjian. Biadagbus series na ni katon adab ini. Mapuas kami ring habok maudo atungod si mga long tapangaddatan. Lumaton na siya kay pamok maudo bang namo matikmod na atawakan long ta maubos na mo na bisara ko ni paliharan sin maudo amon long ta bakas na mo na bisara. Insyaallah. So biyayaon alhamdulillah mga palangon ha kang maislam insyaallah lumaton kami mon paamuin long tal adab ma'a kalamillahi ta'ala. Yani Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Natin niya panghulmat salta pangaddatan sin tiap-tiap muslim yang hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sampai si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kato niyo kataan mangbiyadi na namok muslim maghamparu sarta dimihil kalaggoan hakallam sin Allah subhanahu wa ta'ala amon ang Quran mahamulya. Yang sabi ni mga palangon ha kang maisam tumtumon na to in Quran in ini bukod siya ordinary book. Biasing kabiyaksahan lang taamuin mga book katuan. Pagdahon si mga nag-school. Amuin lang ta manjari dahon haun tampat. Atawakan ulinan madtumari biasin amuin lang ta wayron panghalga. In kitab ini nga nang book day sab katuan, book day sab siya. In kitab kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala suway ini makalampaw rin hakatan mga palangon na kama Islam. Bukun ta singuron biasin amon mga laong ta libro lang si mga bahasa at tawakan books amoy in kumpitan pakain dahon sampay pang malong kasilyas katuan ng kaiwanan. Amon liulon halom simbag dahon pakain sarta kumpitan minsan halom laong ta hadas at tawa halom bukod halam kasutsihan. Salta pagdatong pabay, ang sa mga nag-school katuan, hapos pagdatong pabay, hilabak hadya mga buk nila biyayan. Hilabak, palombilik, at wahaw na nalamisan biyayan kagi. Mataas kantil. Pamangataas kantil. Naon wakto pagkagiikan na, pagkalakaran na, pagkalingkuran na yung kaywanan. Biyayan to. Naarapon yung kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga palangwan na kama Islam, ininakabid na rin hakatan. In Muslim sa bunal, so ay niya, tiyaparat sa halong sin pangatayan niya, in kalagguan, ibang katinggihan, sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta, in kaagin niya, manghalga hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, so ay niya, dihilan, halga, ding hakatan sin kabtangan naon, halong sin dunya ini. Sa unato ning Quran, mahamul niya, mga palangon hakang maistamin ini, kalamullah, kalam ini sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kabtangan sin mahasot si Allah. Pukul kabtangan sin isiyo bang isiyo? Sa kabtangan sin Tuhan Rabbul Alamin. Amon yan katlo ang kajuj. Kaya limpalam sin Quran yan. Kalam yan sin Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfih. In kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala wayrun kabatalan. Halawman niya. Wayrun kabatalan diara. Daing naman haunhan sampay patay Quran. Hapanag naan sampay pahinapusan in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala inyang katan. Kalam sin Tuhan Rabbul Alamin wayrun kabatalan halom na iwan wayrun sa salaon sin kabtangan haloman niya. Man qala bihi sadaqa isyu lang sin mga ulama muna amoy nagtalip sin kitab ni katuan lagi niya. Isyu sin magkabtang maghimumungan, kumabtang kaniya, laway ng hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, sadak. Intao yan sa bunal to, nakakabtang sa singkabtangan sa bunal. Damikyan, hisiyusin manghukom kaniya. Quran mahamol in hipanghukom niya, damikyan, nakapanghukom siya kaadilan. Amo yan, mga palangwan ha, Islam,
Sarta in tao magbasa kaniya, hamparo in Quran, biyabasa niya sa room sa adlaw, daran na biyabasa in kalam sin Allah Ta'ala, pagtakon si ahlullah. Wa khassatu. Hati ahlullah, urus siya katuan, tao siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati niya, tao, dahil mga tao kalasahan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarta, special siya patuhan Rabbul Alamin. Special siya patuhan Rabbul Alamin. Dahil kaiwanan, mano siya, amo hindi magbabasa sin Quran. Sarta ay magpamogbog ka niya, mga palangon hakama Islam. Amo yung tao na mamogbog hakalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amo sa na mamogbog, bang unin biyata sin Quran, mahamol liya, piyara ragbos niya ginhawawaran niya, amalan niya, insya yan, tanto, malappas siya masalamat, dahil kakabutulan doon niya, labi luwahad, law ka na. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arapon ni sabihin tao, amin sumulang, habay ta sin Quran, sulangon niya ingkalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, naway narapat, maningkan insya ini, majurja na ang kaunan niya, sarta malusong sa dunya, labi luwad, duha adlaw, kana mga palangon na hakama Islam. Amoy ni kahalagaan sin kalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nakabida rin hakatan. Hangkan na yung mga ulama, nag-advise ka to niyo katan, apabila on books halam sin pamaybay, mga palangon na hakama Islam, sa pamamataod, klase simbok yun, halaw simbay mo, ito selves mo. Suway mo rihilan hal ka ingkalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mo man jari bawawan in kitab sin Allah Ta'ala sin katay kay walang kitab. Suway mo pabawawon in kitab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in kalamullah, in Quranul Karim. Suway siya magkataas ng hakatan sin kitab, bukon mura ganan sin duka in kitab. Yan din mga aturan, pagbogbog hakalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So alhamdulillah mga palawon hakama Islam, inad to nagbus pangukaban ko hadja si maudo sing kami. Insyaallah Subhanahu wa Ta'ala kana pansingur ko kalasahan na mo inlong ta pangadyan sing kita niyo haruman niya paliharan panghulmati hakalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiling ko panguro kalasahan na mo ta sumugpat. Na mikyan ito nasabot sin ini pindua ko sa kalimnading dahil ha mga ini long ta sumulang pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya na in sa lugi-lugi manusia. Iban siya na longta in makananam sin dugal iban astul sin Allah Subhanahu wa Ta'ala haadlaw gana-gana. Na ada pun mga yan pianglangan kato taniyo katan in amoy in longta di na to dihilan halga in kalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati niya ini biya bunsa konta in Quran mahamulya na inyan katan biya tabiyon sak ingin hawawaranta. Sabab doon kita makadawhat sin kasandangan da hindi naman halaw man sin dunya ini sampai kita niyo muy pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab bang in Quran piaruli na to haadlaw susungon amuanim mamaruli kato taniyo. Di kita niyo masiyasiya. Sabab na biyayta yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil piyang daakan iqra'ul Qur'ana fa innahu yaji'u yawmal qiyamah syafi'an li sahibi. Basahan niyo in Quran sabab in Quran yan dumatong haadlaw kiamat, haadlaw akhirat amuanin sumapa at haamin tagdapukan niya. Hati na haamin mga tao na maruli kaniya, namas sa kaniya, amuin di nila bunsakon in Quran. Na impagbasa sing Quran ana al-layl wa atrafan nahar inyan ini piang daakan kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala subay na to di tinggalan subay na to yan to amoy in paganggautaan sabab biya na sinagi sin ini pindua ko yan to kaina nakabidda ding hakatan kitab halaw man sin gumi ini sabab ini katan in ini mamasyakaw ibadat in dumungog kaw ibadat. In amoy in ini pangatud mo yaon hadya umatud sinamin mo sa piyaon ibadat. Hati niya, di mo kabaakan ang mga kitab, uno-uno na kitab hinang si manusia. Sabab, misan mo ini laong tahiyapal in mga yaon katan, way makaamang sulag uno-uno. But malingkan bang inhiyapal sing kita halam sing Quran, inyaon mahinang parsababan ini sumapa at kato haadlaw ganakana. Sabab inyaon biya na simbiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam din ang mga hadis niya in ini
tao amin nakahapal sing Quran yon halom sindaghal niya apabila in mano siya yon misampay kaaunan niya long ta timbangan niya hikasud niya palom sinini narka doon yung natatkala aun doon halom sindaghal niya mimikit deng ha mga ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala similawak in amin ayat halom sindaghal niya yaun ya Allah in agimu na di mo pananamon sin ini siksa sin narka jahannam im mga tao aun doon halom sindaghal nila kalam mo nakabubutang. Na bihad to. Na atin niya im mga yaon mahinang siya para sa baban inhitukbal sin Allah Ta'ala yung kapatot pa amin Quran nahahapal sinambuok ipon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bariman amin sumapa at kaniya asabet turi siya dumagpak madto pa amin kayo inihalaw man sin narka jahannam. Amoy at tumakatote mga ano. So, biyita kato sin mga sila amoy nakauna nakahati sin ini pagyanon Quran mahamulya amunain nakaiban ha Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpasaplag sin ka Islam sampay si mampay maripalaw man nato biyahita nila katan imapatot nato hinangon amin long niya di manjari mo ini bunsakon la yuhjar al-Quran atau al-mushaf di mo manjari bunsakon atau di mo manjari amuin hibutang na hadya di na komisan mag-inu-inu. At away nangon na decoration ng Quran alam simbahay. Di subay siya pagbasahon. Inyan katantan. Damit yan, bukon sadya, amuin mamasakaw, doon hayan, ayaw mo lang niya ini pasari, bukitan, innabasa mo yun, hati hamarayaw. Ingat hamarayaw. Sabab, impag-ingat sinamin uno imbiyas sa mo yaon, ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, bang mo siya nabasa, subay mo siya pagamal. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. In sarayo-rayaw daing kanyo, amuin mag-ingat sing Quran, sarta bang niya kaingatan na, hipaingat niya sa bakaywanan. At niya hipanglapay niya ha, kaiwanan biha. At niya sarat yan to, di ka man jari manghindo, bang imbaran mo, di pa ka umisan makaingat. Subay mo na mag-ingat na akaw sin ini baran mo ang pakaw isa manghindo sing kaingatan mo. Nga bihati namin aturan niya biyata sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikyan di mo tinggalan in hukuman halaw man niya yaon subay mo yaon paganggawtaan. Amin biyata lang na hijru tahkimihi wa tahakum ilay. Di mo siya tinggalan in hukuman yaon sarta ipang hukom mo muna na yung ginhawaran mo, inhukumon mo. Sabab, bang mo mahukom na yung ginhawaran mo, nagdara na kausing kaadilan, pabaran mo, manjari na kaw magpasaplag sin kaadilan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, padugaing daing kay mo. Kita kaw namin kalaguan niya. Doon hayan. Sarta, ayaw mo lang niya, bunsa ka, panganalon mo siya. Hatihon mo siya, uno to ding kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na si bakas nasabot na mo, amin mga pangadjian nakaunayad to, dahil ha mga pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ha mga kasahabatan niya, labi-labi na tuod biyata sin Ibn Umar, radiyallahu anhuma, Abdullah Ibn Umar, in sila, kami lang niya, hinduan kami sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, muna-muna na, ini pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala ang kami hinduan sin Quran. Sabab, in piagbidaan lang niya sing kita, iban sin ini kuan, lang si mga ulama, mahuli-muli, amuin nakakawa sin pangadjian din kanib Umar, lang niya, in mga sila, nakauna in Quran, palawm sin daghal nila, din sin pag-iman, pakayon nila in Quran, hipagdapit sing katanaman nila. Correct. Buat malengkan bang pag-iman pa Allah Ta'ala nakauna palam sindaghal nila, ampa sila nagmaingat sing Quran, hatihon nila marayaw, panganalon nila marayaw, unuin nabasa nila alam sing Quran, sabab sin pag-ianon tadabbur yan to. Panganalon nila, sa taipagamal nila, unuin biyayta sing Quran. Amuad to, deng mga adab, atawa long tapangadatan, aturan, mapatot batukon sin hambok Muslim,
tungod pa amin panghalga niya Quran mahamulya iban inyaon lang ta wayroon karaakan mo nakaladdo ing katinggi pa Allah subhanahu wa ta'ala dain ha mga mapatut nato lang ta dihilan kalaguan amo na inkalam sintuhan nato Rabbul Alamin. Amod to mga katawtay manghuran dain ha mga ini ikakanap ko dain ha mga ini bisarayad to hilin ko magbalik mari pa ini pindua ko insyaallah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah mga palang manakam Islam, ito na to na diyong sa lingkat-lingkat nila yan siguro kalasahan na paliharan sin lang ta kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala magkiyakanap niya doon sarta nakawas sa inguro kalasahan sin amon hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha tungod sin in Quran mahamulya dumatong paadlaw kiyama at inasumapaat ha amo intao nakabas sa kaniya. Habay ta si Nabi sallallahu alaihi wasallam ikra'ul Qur'ana fa innahu yaji'u yawmal qiyamah syafi'an li sahibihi. Basahan niyo lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam ng Quran mahamulya karna insyayan dumatong paadlaw kiyamat sumapaat siya hatao nakabas sa kaniya. At ini hatao magbabas sa kaniya in Quran mahamulya sumapaat hatao nagbas sa kaniya. Hanggang nasuway ta dihilan halga mga palangon na may Islam. Sa mayta sumapaat ini kato bangaon ka ikhlas at patuhan Rabbul Alamin nagbasa sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ing kahalgaan sin Quran mahamulya brag pabidda ding hakatan sin bawas saun sin kita di haloman sin dunya ini. Karena sumapaat siya hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta mga palawon hakam Islam, in pagbasa kanya ini sa basing guru kaina, in pagbasa kanya ibadat. Demikian ipagatod kanya katon ibadat. Umatod ka pagkanlam sin Allah ta'ala, umatod ka karna sin amunlong ta sin Tuhan Rabbul Alamin ipagatod mo kanya, hapamarat sa imo hapagkahangad mo bat inyong kalam sin Allah ta'ala sarta ihalgaan hangkan mo iatod pangatod panghalgai hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala sampay pagbasa mo inyad tukatan mawilang ibadat patuhan Rabbul Alamin hangkan na lang si mga kaibanan ulama in mamasa ko sin Quran mahamulya hati niya basahon mo nahahapal mo iwasin basahon mo hamushap agatwa na magbasa ko hamushap amon Quran, amon kitab ini basahon mo kari at kitaon mo sin mata mo. Iwan sin basahon mo amon nahahapal mo yon halam sin daghal mo. Law sinabok kaywan na mga ulama na mayta. Hati na labi marayaw in pagbasa hamushaf deng sinamun nahahapal mo. Amo yad to katuan. So biya dagbos ang kaywan na biya makublaan sa uy. Mayta yad to biya dagbos tong lahantang mahal ka atawakan malaggo in karayawan sin masakaw mushaf deng sin amon nahahapal mo. Mangpaamuhon law naman ang katsado yun amon nahahapal mo asali mabasa mo. Narihay ni mga palawan hakam may Islam. Inilayan si mga ulama. Sablaw na impagbasa sin Quran mahamulya amo in kumpitan mo in Quran biya supamasin kamong Quran yari halam limasin kami biyayaon. Basahon mo siya in umatod kaw kaniya hagatuan hatiap-tiap kalam sin Allah ta'ala mabasa mo mabilang ibadat. Mabilang ibadat. In pagbasa ka mo na ibadat day sabso nakawa mo in dua ibadat. Hapag atod ibadat law ta pagbasa ibadat ta. Amo yadto. Arapon imasa ka sin Quran amon hapal mo hadja makawa mo hadja ibadat hapag basa. Arapon hapag atod wala mo nakawa. Amo yadto magkulang maglabi indilayan sin mga ulama halingkat sin amon lang ta kalaguan sin pagbasa sin Quran mahamulya amo in long ta mushaf. Hangkan na mga palangon ha ka Islam. So ay natuto din dihilan halga. Dihilan halga, mangadji kita sin Quran, hindi makabasa kanya mangadji. Sabnaon imyan na lang na mabasa kami tuan masa sa nabi ng kawasa naman di kayo makaingat. Nahangkan na piya wajib. Piya wajib sin Allah ta'ala yung pagbasa Quran. Nabi na mayta, demikian hadis na basa siguro kaina, lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama illa bimarayaw rin kan ulang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amuna intao nangadji sin Quran piangadji niya ing kaagi pagbasa sin Quran himati sin pamanno sin Quran ampan niya kaingatan in makna sin babasahon niya wa allama uwas niya kihatihan biasa ing Quran kaya pahaman ng biyabasan niya di bangus hagin hawawaran niya tiatbik niya pamanno sin Quran wa allama ampan niya piang hindu isa papagkahin niya dihay ni mga palawang hamis na manunjoki bat in pagbasa to'y Quran in pangadya sin Quran ini an piya wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala sa bangkaw rin makawas sa sin Quran na ikaw rin sa lugi-lugi manusia katuan so mayta di mo mahasil in ibadat sa lagulago tiap-tiap huruf mga palangon hakam Islam in Nabi sallallahu alaihi wasallam na mayta man kara'a harpan min kitabillah falahu hasana wal hasanatu bi asri amsalha
La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harf wa mimun harf. O kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. In Nabi sallallahu alaihi wasallam na mayta, ini bilang bulan sangkato niyo katan, mga palaw na kami. Hangkan nasway nutod kita niyo, mangadji sin Quran. Sarta umingat sin pagbasa sin Quran mahamulya. Sa mayta, in Nabi na mayta. Isiyo silong si Nabi sallallahu alaihi wasallam makawas sa amok hadja letter. Amok harf hadja. Sin Quran mahamulya, palahu hasana. Aun kaniya, dihilan siya pahala sin Allah talambok karayawan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Inabuk karayawan lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam lipatun sin Allah taala maghangpo. Hamuk karayawan, amuk harf mabasa mo halam sin Quran mahamulya, hamuk karayawan. Inabuk karayawan lang sin Nabi times 10 lipatun maghangpo. Ampay Nabi na mayta, arakala na lawong kita hapagpaham. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harfun. Wala ako lang na imian. But in imian kaw alif lam mim, masa kaw alif lam mim, but inyan abok huruf da. Abok harf da. Bukon law si Nabi. Sa long naman kaw imian alif lam mim, in alif abok harf. In huruf ini jama bagaton sa harf pa. Sa kabiyaksa na tawsog lang da abok huruf. In alif law na abok huruf. In lam ambok huruf, in mim ambok huruf. Hati na bang kau sa alif lam mim. In pagbasa mo alif lam mim, 2 huruf yan mga palangon hakamaysan. So in 2 huruf, makadawhat ko amok karayawan, tiap-tiap huruf, 2 karayawan times 10 katluan karayawan pagbasa mo sin alif lam mim. Madawhat sin ikaw, yakaw, ipon sin Allahu Ta'ala. Hapagbasa mo Quran mahamulya, alif lam mim hadjaon magtuy katluan karayawan in madawhat mo dahil hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, ipagbak mo hadlaw na in karayawan sin Quran at tawakan pahala sin pagbasa mo sin Quran mahamulya. Amo ini mga palawan hangkan na tuod siya kita imingat. Hinduan ta in kamanghuranta, in kaanakanta. Misan pa nakakulang na yung kato, mang di makawas sa katuan. So ay tara hinduan. Amo yan din role sin tiap-tiap hang kato rin kato niyo. Bang kita nakaingat magbasa Quran, lumatun kita isa bang Hindu kapag kahita. Hangkan na yung kauruhan, in mga ulama, in yan kawajiban kanila, in suwaytod sila magpando sin agama. Maghindo sin lamiluwa pagbasa sin Quran. Sa mayta, kawajiban yan to, hatiap-tiap hang kato rin kato niyo, bang kita nakaingat na hinduan ta in pagkahita. Damikyan sa tiap-tiap hang katoring kato niyo ng mga Muslim, ayaw kita roon nakaroon ta. Amon lang ta na asta sa akin ako makabasa sa Quran. Di na ako mingat masa sa mayta. Wala ba kami nagapangadji lang natuan na sa baba on pakabuhi katuan na on papangannal. Ayaw kita magluman-luman. Di ito'y kapagluman, mga palawon ha kamistam. Long mumaas na ako, maluman na ako, maghindo ka ako bata-bata. Ayaw di ito'y kapagluman. Sa mayta, ayaw mo paruliha in pagluman mo. At awakan kaluman mo, hari mo mahampit in karyawan sa lago-lago pagbasa mo Quran. Amo yan mga palawon hakamayistam, hangkan na ayaw to, iyon tayong pagluman, la haya afid din, wayron pagluman haakama. Ayaw ka magluman, mangparihan ng pag-akama. Minsan bata-bata, at awakan nakabata dahin kay mo, nakamanghod dahin ka mo, inguro, naghindo kay mo. Ayaw ka magluman, tuan karna inyan, kawajiban mo patuhan mo Rabbul Alamin. Amo yan to mga palawon hakamayistam, kaya baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kawarikan ko, in hambuk huruf, hangpo, amok karayawan, hangpo karayawan hiril kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Guro kalasarin in lang ta sumugpat sin amo in nasabot sin ako hindi. Una nakalaking atan niya. Bang pidain taon sin huruf sin mga imen ko bismillahirrahmanirrahim katuan na. In yan biya mga long ta na itong yan si mga kaiban ng mga ulama. Mang biyaring in taon sin kaparayawan niya. Najajangjang. Long ta kapag magluloy sin amin himumungan long ta nasambot mo kainad tutungod pa amin. Ini lawiin dayaw sin ini umatud kita pamushap magbasa sin Quran deng sindi halom sin daghal sin kita. Na inyad tulong tahangkan nakabidda siya indayaw sabab in piyang daakan sin Allah Ta'ala kato taniw bang kita mamasa sin Quran bit tadabbur. Apala yatadabbaruna al-Quran. Unuri niyo kapangannalon bang kamo magbasa sin Quran. Sabab imbiya na sin agi in pag-atud mo amoy in nag-atud kaw sin katan sin huruf halom sin Quran yaon kaingatan mo in tiap-tiap huruf dihilan sin Allah Ta'ala pahala.
Nabang mo yan to, iaalop matuwihan, amuin ini, pinig mo in hambuk hurup, deng hambuk hurup, di makawa sin hambuk hurup, ing kapatod sin hambuk hurup, mapalahil mo pa kanya, yung parsukuan niya, amo tindihilan sin Allah Ta'ala kato pahala, tiap-tiap hambuk hurup, longsin kita, longsin bisaratain hurup ini bang bahasa Arab na jama na sa sumakawa nabiyak sa nakita inamin kuan ini magian kita huruf pag kita miyan huruf hambuk da bihan hati niya amin lapal tiap-tiap hambuk lapal sin mga ini huruf pag iano niya aun siya tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala angkan na to sambil biyay kato sin ini guru takalasahan hain doon ini miyang kawalip lam mim ini bukon siya hambuk na huruf sa sumakawa to mahita sa babang ka magbasa kaniya najajangjang in pagbasa mo alif lam mim bihan atin niya to magtuy mahita ya to bihat in pagbasa sa babaon aturan sim pagbasa amoy in pag silang Manila ini silang sinam tiap-tiap pambukurupiaon aun aturan sambil bang mo mapaamo rito amin aturan nito di lang kaw sin Allah Ta'ala sin amoy in tiap-tiap pambukurupia to hangpo karayawan madtubihan na sarta di makabuta sin pagyanon tadabbur sabab bang kaw magbasa na kaingatan mo in long niya ikhfa, izhar, in iklab. In katantan hukuman sim pagbasa, biya mo singki kita napapatta madtuwihan. Bang ini magsugpat inambuok ini kalima pantupambok kalima, kaingatan ni namin basahan ito. Amod tuin dihilan sin Allah Ta'ala katan pahala. Tiap-tiap amin pamasa mo yan to. Amo sa to, hangkan siya labi marayaw, in mamasakaw imaalop hamushap, daing sin mamasakaw amuin memorize mo daing diha alam sin daghal mo na aun waktu na ini magbasa Quran amin diha kuan apabila kau ini ano ba ini kasangunan sin pagyanon ujub gamman maluppas subhanallah maluppas amin hasupaya mabaya kau mapantog ng memorize niya atau maingatin niya mamasa di misan magkita daw di lang niya magkita misan si musab na aun waktu maluppas pa inuno niya to aun saan lang niya na ini rubbatalin lil Quran rubbakari in al Quran yal anu aun desa rubbatalin lil Quran ini wal Quranu yal anu dihan aun waktu lang niya imamamasa sing Quran in Quran yon in lumanat ka niya sabab may ta bang sa upama wayron tadabbur wayron piyanganganal niya in pagbasa niya bihan sa tasum'a ada kala na waktu siya nagbabasa in piyanganganal niya in tawi maatod ka niya nabang amod to malawa ka ta malupas nahinang siya ini turiya bihan na amod to nasabi to indoon imaalop ka way piyanganganal mo ro kaing deng sinamuin katan sin tiap-tiap huruf lumabay ha pangatod mo ang kanadihilan sin Allah Ta'ala pahala im pangatod amin panganal yaon ini imaatod sin katan sin huruf biyabas sa mga to nabihan yan mga katote manguran na kamaslam nasabi to damit yan bukon sa jahabihad to in Quran makalano sin jantung sin manusia. Sampai biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato tanyo, innal quluba tasda kama yasdaul hadid. Ini long niya in kuan, ini jantung ta ini paggahaon. Biya long niya sin paggaha, simbasi. Naman jari long si mga sahabat pakil, ya Rasulullah wa ma jalauha. Faqala tilawatul Quran wa dhikrul maut. Na long niya uno namin hika sawasa sinamin pangatayan niya uno. At inahikay silumi, ikay singka, ikalano katantan, uno siya. Tilawatul Quran. Amo na yung pagbasa sing Quran, iban pagsabot sing kamatay. Daran mo siya sabot. Sin inyaon, di mo matanto, aun waktu na sabo nagbabasa sing Quran, nito na dyan na pong. Nawang kao nagbabasa sing Quran na pong, marayaw impagpong kani. Bihan. Marayaw inkapudda kani. Bihan. Sabab sinyaon ko nagbabasa sing Quran. Na amo yan tulong ta. Inyan, dahing mga
ini hipaglalano sin jantong. Sa taon pa hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. long tahasin o kadyabi ta sin kita hiway tatabihan, long niya in Quran, ay ini ni amuna, in Quran long niya kal ibil al muwakkala. Biya siya sinamoy in ini unta maadla. So in pagbasa kaniya, hipagpatutot mo sin ini uno yaon. Bang sa pantun inamin in unta yaon maadla, in Quran isa bang muri pagbasahon umadla kayo. Umadla kayo. Pati maluhay maklosting ka. Maluhay maig. Maluhay maig. Nabang isabdaran biya basa, malot siya kayo. Malot siya kayo. Biya. Naindaran subay liulot sing kita am ng Quran. Quran Muhammad. Amin subay hadya kita makabasa pila-pila na ayat. Nalabi na tuod bang sa upama katuyuan tabihan. Amin matangbos tayong Quran halawm sinang kapito. Amo na tulong tayo masamot-samot. Masapat-sapat na tumasa, di na siya makaigding hatartil. Ayaw hadya makako siya ring amin ini uno, ding hatu adlaw long niya. Sabab inding hatu adlaw yato, beta sin Rasul nalawain panghati niya. Wala na kaya pahaman Wala niya di nakapaman ng Quran. Bang siya impagbasa niya, amin matangbos niya in Quran halawm sinto adlaw. Sinto adlaw. Sabab na di ko nakaingatan in sapat sintaw mamas sa amin ini. Biya na siya namin ini lapak-lapak bihan. Correct. Di ini maraming katansin hurup. Di maglamo kayo na ba yung basahan? Magtuwihan. In mad, wayroon na mad. Sabab na ini ito katan. Magamutan na dyan. Magsinapatan. Nabihan. Aon sa ito amin biya Ramadan Ramadan 5 bayad to. Amin, piya kita mga kuan bihan. In pagbasa nila sing Quran, pila kuan da ito. Amon tarawi ka to. Pag tarawi. Pila minute day amon kawan rakaat. Naman na sa Subhanallah. Na unoin makaamo rin dito hadto. Na may pagyamon kay na rubbakarin al-Quran Na rubbatalin atawa rubbakarin del Quran wal Qurano yang ano. Amin lumanat kaniya in Quran. At ini in ibadat bihin aunda ingatun taroon, bukon kita amin lang ta, manjarin hadya katano ni matalita. Subay na kita magada aturan biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabab insiyatuan, dia aksin Allah Ta'ala, papamandoon ka to tanyo sin hinang hikaamo sin kakahinang nato. Nawang kita makadoon na yan, katan, wairun lupas sin amal na to. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katote manghuran, kama Islam. Nahilin ko pa, ini, pindo ako. Amo sa dukatuan, biya sinamon hati na nasabot mo doon, biya si Nabi sallallahu alaihi wasallam, yupaman niya inamon, pangatayan, sing kita ini, biya sinamon lang tawasi. Basi, paggahaon. Imbasi, bang sa kapigsikan tuwig, at paggahaon. Hamok riwayat lang na inhadal kulub at tasda, kumayas dal hadid, ila asabahul ma. Bunatod lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam in pangatayan jantong ini paggahaon biya day sablaw na sin pagkakahabasi apabila kapigsikan sin tuwig. In basi bang siya ka tuwigan bihan kato ng pari mo katrapuhan magtuwi. In tendency na mauno siya. Gahaon siya. Biyang upaman si Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat biya mapatapaton hapikilan ta. Hati na in jantong tabi asin sa kaulaw labasi bang siya katuwigan ang pari mo siya katrapuhan magtuwi, maiging tuwig. Pag kita mo yan, gahaon na siya. Gahaon. Na lang si kasahabatan si Nabi sallallahu alaihi wasallam lang na wa ma jilauha ya Rasulullah. Pagkalong na imbasi ya Rasulullah. Kay mingat kami magbata kaniya, katuan, mga pudang na mo ini, bang mga pagkagahaon bihayan. O ni pagbabata na mo, maigda mo in gaha magtuwi. Di na lang tabi mga ukon sing gaha katwa sa maingat sila magbata, kalanuan niya on madikato katon mga iwa sa katwa mga baimbing yung biyan usa ni paglano. Lanalanahan. Nalang si mga kasahabatan niya Rasulullah hatungod sin basi maingat kami maglano hadto. Naarapon bang jantungin paghaon. Biyari ni paglano na mo yan, sin jantong yan, manggahaon. Di na mo ini maukabin jantong na mo at mga kalanahan at tawakan, kabutangan, mga iwa yaon. Biyari in kaagya Rasulullah, nalang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, in pag-ig at tawakan pagbata, sin gaha, halom sin jantong, pataoran yung long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in pagbasa ni Quran, iwan sin pagsabot, pagtumtum sin kamatay. Nabiyari in kalano sin Quran mahamul li hajantong sin kita, apabilag yaha. Bangin pagbasa mo sabat katuan magsinapatan na hadya. Basta mo biya sinamon lang tad
dakan madtumari ha katuan amon biya amon amuin long ta mag-apas bat hadja makatangbos sin mga sura bawas saun atawakan long tabi mga makataud long imbasa niya haway nung pagtadabbor way nung pagdungdong mga Quran mahamulya hangkan niya tulog sin nabi makaig sin gaha sebab in tiap-tiap ayat mabasa mo dungdungan mo bang uno in maksud maanabiyata sin Allah Ta'ala dun ha ayat yan aon day dong biyata sin Allah Ta'ala makabubuka apabila mo mahinang in parkala ini inintungbas kaniya sumuka in pangatayan mo in pagtako na ito hati na maiging gaha maig in amon long ta kakupor iwan kaliso iwan kasirik halam sin pangatayan mo bang ka makabasa sin Quran mahamul sa mayta ibayta sin Allah in kangian sin pagsirik in kangian sin pagkupor in kangian sin nifak pagkamunafik na apabila kimugudan kayo may mga sakit ini ang pakunawa sa sin Quran kaya hakad mo ibayta sin Allah ining kangian bang mahinang iparkala biya ini bang ka manakaw inindusa bang ka magzina waliyadu billah amurin hinang amurin indusa amurin tong basin Allah Ta'ala maig in gaha hati na maig in kauno inamun sub masyat amuyad to mga palawan ha kama Islam nabiyasin aki bang bes sa maing Quran haway roon long tabiya mga kahanong katuan way kahumpot way nun pagtadabbor mo ha Quran mahamulya biya da bus useless biya da sinamon long tabasi katuan giyaha misan mulya nuan wala ra na igin ka amuyad to mga palawan ha kama Islam in maksud magkulang maglabi sin bayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hangkan na in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matin niya nag-encourage siya kato ni suway tuod kita mag-memorize Quran mag-memorize ayat surah amuin long ta supaya aun luon sin jantong dari hamakalam sin Allah Ta'ala. Sabi ingatan niyo mga palawan ha mga Islam, piyang hiningod sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in ambok Muslim atau kan ambok manusia amoy in jantong niya wayron luon sin Quran halam sin pangatayan niya iba sin takaluon. Agatuan. In Nabi na may talong na innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un minal Quran kal baitil kharib o kal baitil kharab o fi riwaya katuan baitil kharab o baitil kharib. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam bunato din ang buktaw. Amon wayro untuod. Halawm sin daghal niya uno-uno na ding hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. At niya wayron ayat memorize niya. Sampai sin Fatiha di na memorize wayron doon halawm sin jantong niya. Ayat sin Allah ta'ala. Piyang hiniwo sin Nabi. Uno sin Nabi kal baitil kharib kay baitil kharab biya siya sin bay takas atau kan bay nalulungsad. Biya siya sin bay takas lubo. Lungsad, di kapag hulaan. Sa bangkaw nagbay, habay lungsad, apabila kau miyahon, amo pagkain, kumulang na kau, hat kau kimi kadjakatan, malulo na kau pababa. Biyayad do mga panuhamay sa mati na yung pangatayan sintawayron Quran halong sindaghal niya, sa kaula-ula, mahunit siya dukutan sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di sumod si minupin pag-iman pa Allah sindaghal niya, sa mayta, wayroon puunan den doon, way capital den doon halong sinunon niya, halong sindaghal niya. Na, unin sumod maon, waswas yung syaitan. Maluhayin iblis, makauno kanya katuan, makadrive kaniya. Sa mayta, wayron bukaw sin iblis halam sin daghal niya. Amo yan mga palaw na kami. Hangkan na, suway tuod kita ni mga palaw na kami Islam, ayaw tapahil-pahilon in paghamparo sin Quran mahamulya. Mag-memorize kita, magbasa kita, sa mayta nini, kawajiban kato niyo, bilang nangangako Muslim pa Allah subhanahu wa ta'ala. In suway na to, hatihon, pangadjion malayaw in kalam sin Allah subhanahu sa mayta bukun hadja pahala sa ingatunta in Quran mahmulat padduman sin kita hakabuhi ta mga palaw na kami Islam sabi in Quran amuna in Islam ha katuan amunin Islam sa pamayta diha ini nakabutang in katan sin pamando tungod paa kami Islam nampain Muslim bilang Muslim suway tumayta in kabuhi niya habitikan sin ka Islam niya habitikan sin Islam na in kuno kau makaamo habitikan ini suway mo agaron in kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Agaron mo in baita sin Allah ta'ala sin Quran mahamulya. Sa mayta amo yan in aturan sin kabuhi mo. Ikasanyang mo di hadunya. Labi luwa ikasanyang mo haadlaw kana bang mo iagad in pamando sin Allah ta'ala. Yan nakalimpal halom sin kallam ni Quran mahamulya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amo yan to katuan din nga mga lawtay kakanap ko sa mga damikyan ito long ta kasugpat ko tiyo dito ha amin kabtangan mo yan to tungod pa amin nasabot mo in tubig amon may nang sabab sinikakaha na pagkapiyang hiningod sin Rasul in amoy in jantong sinambok manusia
biya da sinamoy in Basi. lauta basi paggahaon sin tubig na ini jantong si mano siya bangaon do sa mahinang sin mano siya doon. Correct. Amoy in biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ida adnabal abdu danban nakata ala qalbihi nuqtatan sauda. Apabila makainang do sa hambuok in ipon tumbukan sin Allah Ta'ala in jantong niya sin tumbok itom. Na tiap-tiap makabaak do sa yadto na isab kakanapan Tumbok, itom na isab. itom na isab sampay lang niya mahinang nakabang inamuin jantong sin mano siya. Nabangwayron Quran doon halawm sin dagal niya yan. Di ka batahan ka. Di kabatahan, di kalanuan. Da sumakabang siya aon sa roon doon maig inamuin ini uno yadto. Inamiin noktayad tulong ta itong doon. Mahinang siya puti sawasa inamin jantong sinambok ngano siya. Na yan. Naman jari long ta deng ha mga pangadatan atawa aturan. Beta kato si mga nakauna rin kato tanyo nakahati sin pag-agama labi-labi na tungod paparkala sin Quran. Beta lang niya la tuqta al-qira'ah wala yatashaghalul qari bighayri tilawa. Dahil ha mga pangadatan aturan, di mo manjari ini bugtuon inamuin kuan. Bang ikaw yung nagbabasa, di ka manjari mamugto kaniya. Sinamin nagbabasa kauyaon. Sababin yan na ang pangadatan sin ini mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab nakawa nila rin ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab muna Ida quri al-Quran pastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Inda akan sinallahu ta'ala bangaon nagbabasa ayaw ko mamugtui. Inda mikyan in nagbasa kanya ayaw mabugto talusa siya in pagbasa mo yan. Na aon dahil ha mga sahabat amoy nagbasa bihan aon hajat mabaya maghajat kanya ini nagbabasa sin uno yun, sin Suratul Baqarah, sa siya timakad na ubusin namin pagbasayat to. Misan paon hajat niya, tiyakaran niya. Damik yan, nagbabasa, wala dahil sabi siya, mundong sa kain, wala niya natalos. Biha. Nakita ka ng bukis sa jimato. Bita ka to, riwayat, ini, hambok riwayat ti Ahmad ibn Hanbal. Tungod pa amoy ini, jimato ini, amoy hambok buno, pag iyanon lang niya, Zatu ar-Riqa. Na in Rasul nag-aakadiban si mga kasahabatan niya manto pa amin lokal dito. Roon man sila biya mga nakahanti amin lokal na sabot yaon. Laun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiu baha long na makajaka kato. At inaaw ni man yan magjaka sindum amin bang sa pamahumalihalli sila. Naaon na madtulong ta ini nagmaksud hambok ini sahabat dahil mga muhajirin, iban hambok kisab dahil nga ansar. Na hati niya dua sila biha. Miyato na sila pa amin lokal. But long si Rasul sallallahu alaihi wasallam doon kamulong niya ini simud. Pag anon simud doon susuran ba? Dalabayan. Ha amin lalabayan sin tao bihan. Sumud matupalong sin kauman niya on matubihan. Naroon na. Naman jari, pag datong nila madto, in muhajir, iban niya, magtuybihan ini kimulang. At ini kimulang siya lokal niya. Ampain amin ansar, timindog nagsambayang. Na doon na yaon, na nagbabasa siya sin Quran. Naman jiri, aw nakalabay hambok usog. Long takya kilahan niya, inamin niya ito nagsasambayang. Dengha ansar. Dengha ansar. Napagkita niya, kaya naman timbawang sin pana niya. Ang naman to, bitaran. At niya, nakyubdan na siya sinamin hambok bawang. Ubos ito ini bitaran matubihan papuklas, kima na sa hambok bawang. Sampay hikato, hati ko pag amin kugdan kaniya hikato yadto, na nakarungog na namin iban niya sinamin suara, bukod na marayaw. Sabihin siya, nagbabasa sing Quran. Hambok din dito. Sa takyugdan na siya. Takyugdan na siya. Na nakasayo niya ito. Na pag sayo matubihan, pag kita isab namin usog namin namana yad tubihan sin aun iwan niya, 5 dimakan, minig matubihan. At tipo ba siya? Tipo sila. Na long sin kuan, ininaubos man siya na nagsambahayan niya. Tulong niya may takaw.
Inihapanagnaan pa kaw kyugdan sinamin bawang ito. May ta kaulong ni way mga kulong ni bitaan. May ta way mga kupiyahati. Sinamin hati niya, aun taon namin sana kay mo. Nalong niya, in kabukaan ko rito, amuin mautod ko, inamuin pangdaakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di man jari bugtuon in amuin in bangkaw nagbabasabihan. At inasiyandalan niya in masakit. Ayaw hadya mabugto inamin ini kalam sin Allah Ta'ala mabugto. Kadoy ko no impagayad nila sinamuin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiya din kato ini. Habi hayaon. Hata dya text bihan ko matingog. Yanto na. Nagsasambayang pa yan. Hundungon. Buko na dyan hundungon. Kaon in cellphone. Yun nagsasambayang. Aturon bihan mangisin nag-text. Nakadoy ko no. Hauno na inini amin pag-ayad dito sing kalam sin Allah Ta'ala. Doon hayaon. Sin in kalam sin Allah Ta'ala. Sibu din namas sa iwan sin dimungog kanya nakawak siya ibadat pa Allah Ta'ala. Bihan. Naman jari nalupas sinabuk text sa jamad to bihan. So biya to kato na inamon lang tapag-iman si Amot din pag-iman si mga sila. Nakauna rin kato. Biya din yung pag-ayad nila. Biya din yung panghulmat nila. Hakur'an mahamulya. Sabab inyaon kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sinakikukain na yan to, ayaw kalam sin Allah ta'ala. Misan himumungan sin maas mo bihan, amuin, subay mo halka, ano yung biyayta niya. Sa tain panghalka, muri mo kalupahan yung kaptangan na yun, mahinang mo biya mga ini dakan sing kabuhi mo. Mahinang mo guidance long sin basa ang galis. Inaming kaptangan sin maas bihan. Amin mga tao aon panghulmat nila hamaas nila. Panghalka nila hamaas nila. Biya din Allah subhanahu wa ta'ala. Amin nagdihil kay mo sing kabuhi, nagdihil sing rijiki, nagdihil sing katan. Kakukunahan mo halaw man sing gumiin. Hindi mo siya halkaan. Nabihan. Namo yan to mga katawtay manguran. Insyaallah ta'ala, dahil ha mga pangadjian nito, long tamataod pa tubat baton sing kami sa sumakawa kalu-kalu ring ha mga kiarihil na to yadto amin makakakita rin tuhad to panghalka pa amin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab in kita bang manghalka pa Allah ta'ala in katan sila amin pakaradyaan manunjuki pa amin in kabasaran niya subay na to yad to halkaan subay na to yad to ini butangan kahurmatan sabab inyan katan nakatayim babaw in katan kamulyahan niya daing hakatan piapanjari niya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala yung mga yadukatan, mahinang na to ini pamintangan atau mahinang na to amoy ini sasagnatan lang tasi namin kabuhi sing kita niyo insyaallah ta'ala. Dan di halam sindun niya ini supaya maka hasil kita niyo sing karayawan dito kaadlaw kana insyaallah subhanahu wa ta'ala. Itukbal ko pa ini pindo ako long tasar taamuin tumubtubin pengajian na to awak to ini pagdosyan. Alhamdulillah mga palawan ha kami Islam. Mga pinaminit ako mga to ni waktu ta. Bisa niyan 2 minutes. 2 minutes ako man. Dito natin mubtubin long ta pengajian kaya tugpasing kami insyaallah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan aw nakawa na to long ta pengajian. Hampit kita niyo ring haamuin long ta kaya tugpasing kami hendo undeng ha kaya tawpik kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apaliharan sinamulong ta panghulmati hakalam sintuhan rabbul alamin kawarikan namo mga palawan hakam Islam ayaran natutuod halgaan in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab na puas tayong mga pahala long ta nasabot ta kaina sin pagbasa iwas sin pagatod in labi mahalga di mga palawan hakam Islam amo in long ta kabuhi sing kita suway tuod kita long ta makaamo sarta makaurol diha amuin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala karna amuin in kabuhi sin tiap-tiap Muslim hangkan na pagtakon sa long na Islam is a way of life katuan natin niya dakanan sin kabuhi sin tiap-tiap Muslim amunin ka Islam so biadi ini sabihin karakan tamon pabitikan sin Islam bang in kita di makapaham sin long ta amuin padduman piara kato sin Allah subhanahu wa ta'ala hadarat niya kaya sampay si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabalikan namo mga paruham Islam bangin kita magdihil halga hamparo ang mga sulat-sulat sin pagkahita sulat sin taymang hudta sulat sin bagay-bagay ta sulat sin classmates ta amon piarahan kita pagawos dihilan ta halga
atas basahon ang pabasahon ang sang katuan na nakaunay ito yung mga text yan katuan amon hipag-mail pa namon mga kuan yan isulat yan paggawa na susulat bihayan na biyawas sa singkain na pagkanakanayaw kawa unay sa basahon sa magbalik biya ito halga panghalga ita ha mga long ta sulat nalabiluan namang mga love letter katuan amo yung mga long ta piarasin mga tunang-tunang nilabihan kari na baitan ta ko sampay nagkakaon biyawas sa nababasa na basahon magbalik ini an panghalga nila mga biyad tuadya na biyadiin na tuan mga palawan ha may Islam in panghalga imo hakallam sin Tuhan Rabbul Alamin amon Allahu Ta'ala mismo in nagparasin suhat ini maun kay mo harap mon kay mo piatudjuhan ko sin Allahu Ta'ala sin ayat ini atau sin sulat ini sulat lim ha Tuhan Rabbul Alamin kaano wa indas kawas sa musing Quran mahamulya tahun 5 bay 2 tahun 5 bay atau alang bata-bata pa kung kawas sa Quran awan sampai tu katuan na ini ni mga palon ha kami Islam mukun yan tubiya mga ragbustong ta awan piang rumuan atau wabang ngalong ta nangatak na isablong si mga kaiwan na magbumahasa in kami insyaallah subhanahu wa ta'ala ini adto at inpanghimati ang katon yung kataan ando dahon na mo kamo labi luwing ginhawaran na mo amoin dimil halga singkalam sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw ta litason misan dakuman makaminsan katuan halam sinangka kawantag upat ka jam in ayaw ta biyak sahon ta matata in suway tuod di malipas halam sin kawantag upat ka jam in makarumul siya mushaf kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw yadto bukon lang mo jumaat balik na ako masa tiap hang kaadlaw ayaw tuod yan lupaha bang muri pagkalupahan magkaon damikyan ay sa lupaha magbasa sing kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala Manjari mga palawan ha kami Islam tubtub dito na hadjan waktu sing kami insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan mamayang itan niyo ring ha mga mabilang ipon sin Allah ta'ala nagrihil halaga sing kalam sin Allah ta'ala sarta lang ta makaamoy kabuhi hapad duman ha aturan kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala mamaid na kami halapal kasilasa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.